Binpêkirinin mafê mirovan diyardeyeke di rewşên cengê de gûr dibe. Ji ber bêserûberiya rewşa giştî ku tu parastin ji yasayên di vî warî de re namînin. Kesên dirinde bi dirindayetiya xwe danûstandinê dikin. Her wiha kesên dilovan bi dilovaniyê riftarê dikin. Bihtir ew diyar de li kampên penaberiyê diyar dibe ku rêveberayetiyên wan kampan dikarin wan kampan bikin penaheke ji bo derbeder û penaberan re ta ew ceng bi dawî bibe. Her wiha karin wê kampê li wan hejarên ku turê li ber wan nemane bikin dûjeh. Her di vê derbarê de vîdyoyek li ser rûpelên mîdya civakî belav bûye. Ew jî giftûgoyeke zindiyeke vîdyo messengerê di navbera girtiyekî bi navê Mihemed Beşar ku li Yunanistanê dimîne û ji ber cudahiyekê dê nêrînan de ji aliyê çekdarên PKK ve hatiye zindankirin. Aliyê dî ji wê giftûgoyê jineke Kurd e ji bajarê Efrînê ye ku penabere li kampeke jinan ya wî welatî dimîne. Ew kamp jî ji aliyê PKK tê rêvebirin. û çîroka xwe ji Beşar re dibêje çawa ji aliyê endamekî PKK bêrezî lê hatiye kirin. Ew jin di dirêjahiya çîroka xwe de dibêje ku dema wê bihîst ku kurê wê li kampeke dî ku ew jî ji aliyê PKK ve tê birêvebirin, raserî lêdanê hatiye ji aliyê penaberekî Türk ve û piştî mana wî peşguhkirî li kolaneke kampê hatiye veguhestin ji bo yekê ji nexweşxaneyên Yunanê ku wê jinê خو بلز گیهاند وی کامپی تا بهوارا کره خو و هره. گمرا گوکا پارا بده. هوا کره غیبو به. هب کره بکنه غیبو به. نیخسته؟ کره غیبو به. رابی دی میجی اجی کات دو کره خو هاتم اسینه. دی دسپیکا گهشتن آویجنا پنابر جبو کامپی جبو بهوارچونا کره خو و هره ریوبری کامپی دا خوازا 125 یورویان برانبر کریا اتومبیلی یا کوی جنه بگهینه نخوشخانه کر لی او پره بوی جنه را نبون و جبر ویه که بیرزی جالیه اندامه ریوبریا کامپی لی هاته کرن که خرابترین گوتن جیره کرن و تفکره و هولدا لی دانه که جی لی بکه. وی اندامه پکه او جن به ناموس بسنده جبر که جباجار خوی عفرین درکتیه و بیرزی لوی جنات تمن بهتر جپنجی سالی کر. هر وها او کوریوی به نچاری جی کامپی درخستن که او مالبات نچار بو خوالی کامپکه عربین سوریه لهمان دوری بگرن. دما کو دیتن نواندا پولیس یا نزیکی وی کامپی پیشوازی لوان نکر. گوته حقی عربه بده. بمره گوته حقی عربه بده. مگو چه خاصی؟ گوته 150 بده. 125 تا بده. میجی گو مرتنه والله العظیم گو مرتنه. 125 جرام بدي ايوه مرة اقول نيجي قول مرة ترى وكا قيمة مدد اجي قيمة بعد قيمة هاي واقع كيما كري غايبو به لو يما مريبا صار حسابي كيبي يمسات بنجينا وبورد انت تشرقش كي خوب بورد ها عقد ناقة يمسات بنجيش من خوزر اره پیرش تره گو کتنه شرفسیز بایی ترک رو جوان فشم گو پاره مده مگو پاره تنانه مگو پاره تنانه گوت نادم مگو نادم گوت اصلا یک شرفسیزه مگو ایوه کی تا شرفسیزه ها شیطه ها مگو ایوه کی تا شرفسیزه تا گوت یک شرفسیزه تا سوریه نداشته نداد مگو تیجی نه شرفسیزه تا ترک نداشته نداد بداره همان جنا کو بسیویتی 5 زاروکن خواه دی تمن 30 سالی ده خودی کرن تا 5 سالی پشتی جیان جدستانا هفجینه وی سرباری خودی کرن آکور خوشکا خویه کو دی شر ریسکار کرن آکوبانه دی شهید بویه بالکشان سرکریارن خراب ین اندامن پکه ین ریوبری آوی کامپی دکن کو یاساین توند فرز دکن لسر نشتجین وی کامپی کو او بخواه جروشتا کردایتی دورن و نمونه ین بن پیکرن آناموسه آنین زمان کو چاوا کچین پنابر دیکیشن کاری فروشتن آلاش و نچار دیکن بریا ابتزازه کو وی کاری بکن لهوتیلن وی ولاتی سرباری فرض کرنا با جنگران لسروان پنابران جبر جوان دیار خستن آخواه یا پککیره. از حبود تشتیگی زانم از دخوازم اواتشتا گور ازانم مالک بری چی کسیک دیارشکانده دایی
و بدستی وی قیسکی دین تلیته کریارên endamên PKK li kampên penaberiyê li Yunanistanê derheqî malbatên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê li gor pesnawêjina ku bi xwe ji gundê Hecbilêlayê li bajarê Efrînê kiryarên ku wijdanê mirovatiyê dihejînin û dûrî prensîpên mafê mirovan e û ji reweşta Kurdî dûrin û divê bilez rêxistinên mafê mirovan bi hewara wan penaberan veherin ji bo sezadana kesên ku berpirsyaretiya wê yekê dikin ta mirovên histixwar li welatê penaberiyê jî rêzgar bibin ji dirindayetiya nemirovên ku xwekirine desthilat bi hêza çek û rejimên dijmin. Şêrîn Kîlo Ark.